Senior Department Zirlai som pakwana dan ZAWHKIM ti hi Goshan member puitling ti na ani mani a chia le tha mang thei chin mani thil ti a mo phur thei china ngai in ni dan ZAWHKIM in ni ma kha chuan Goshanin mi a phwar na chin thil swal mi pat mei chiat na man swal ang te po lo ti ula nopang anga ngai in di awangin Goshanin athunun lawang cheu ma se tuna chuan puitling a ngai in ni to awangin chutiang thil in ti chuan thunun in ni to don ani dan ZAWHKIM in ni ma kha chuan Goshan upathan na vote in nei thei lawa tuna chuan in nei thei to ani dan ZAWHKIM te chu Goshan rongbo na peng sang sanga le Goshan IO a palaya po man thei in ni to bok lalpa zanria sakramen hi Goshan thil ser ursun ani awangin ngun taka ngai to masalawa HC ani lawa chuwangin chutianga ngai to ana lamang theilo no pangte chu pek an ni lo dan ZAWHKIM chu ngai to ana mang thei puitlinga ngai an ni to awangin lalpa zanria kil thei an ni rin na thu a po dan ZAWHKIM kan ni ma kha chuan nu le pa te kai shwai na le ven na hnuaya kan oma dan ZAWHKIM chin chu mani achia le thasiat na mang thei kan ni to awangin rin na thu a po mo kan phur to ani nu le pa te kai shwai na zom atul to lo ni lovin baptisma a nu le pa ten kan chunga mo phur na an la kha kan chunga alo tlata a Goshan dan in bo chia chuan thunun thei in ni to ani zuda te chuan nopangin kumsom pathum an tlinin dan an ZAWHKIM tir thina dan ZAWHKIM an ni to chuan an thil ti swala mo an phura dan bu po chiarin an zom to turani chutianga dan ZAWHKIM te chu dan fa an ti hetianga dan fa ni tharan om chuan ruai nen an lom hial thina an ngai poimo hle ani Goshan masa te khan zuda te ti dan tam tak an la chhonga dan ZAWHKIM po hi chungzinga mi anga chuan angai thei atir lama chuan mi in baptisma an chanzo in thurin te ngun takin an zirtir le a chumi hnuwa chuan Goshan member puitlinga an la lut thin kumbi thia zat ero chu a in anglawa lalpa zanri a pathian le ami te in pol na thiang hlima lom lu in om to a Goshan dan le kai shwai na te po pomin chutiang taka om tur chu in ni to ani dan ZAWHKIM ni tur chuan baptisma chan phut atula puitling to po sa khodanga tangin ron in let ma se baptisma an chan phut lo chuan dan ZAWHKIM an ni theilawani tuna kan Goshan in kai shwai na a chuan kumsom palitling chin te chu dan ZAWHKIM an ni theya Goshan thurin tlang puile sakramente an zira an thiam angai boka hemia tan hian Sacrament Department a nang ni po in om to kha heng Goshan thurin te hi shiata thiam mai tok lova poma rin tlat angai ani dan ZAWHKIM te chu Goshan a member puitling an ni awangin Goshan chiat le thata mo an phura dan ZAWHKIM chuan heng te hi an ngai poimo turani pakhatna Goshan dan le in kai shwaina pahni na Goshan ho in khom le in pol ho na pathumna Goshanin an rongbol na om tok apek palina Goshan shwai tu than pangana lalpa zanria le baptisma sakrament parukna thilpek le Goshan natlang Goshan hian dan ZAWHKIM angai poimo a dan ZAWHKIM te po in Goshana kan ti tur le mo phurna te kan ngai poimo ve turani puitling chia le tha hriat na mang thei anga ngai kan ni to awangin engkima puitling taka kan om achulani thuvon hebrai bungruk changkhat chuti chuan Krista thubul shil to lovin puitin lam ipanang u